Kumatene muntu agiokuwa kathi kawainde kuringana na bamwe nindi bambirite kureana na mitaratara ya kuthika miri birirene nare nindi kinya bamwe bakwendegeria kwithwa bangi kumwa yaiga na bangi kinya kunenkana kiri machukuru na gutumika kiri mathomo kamiru tutontwiro betu kana mendekithia baingi ni ati bubongwa kenda kumbura njuna yake ni gichunchi kembere kerono rwa mwanya Muthia yo Mathiko. Odhaniria muntu omuchienu kana kinya muchore okuwa ndene akethira akiwa awe nyuma yake kwithira ekuya ati kwenda kwithira akithikawa kana kinya akithira kwa reye kene muno ya cremation ende kira kwenda ni mwiri okithira yukyaya nawa ni ati bubongo mbukia kwithira okiyuka irio ntobo kene chuncheke mbere kerono ro mwanya Muthia yo Mathiko. Dr. Diakono nwe murwamiri na mwene chibitari ya Nyambene Clinical Services Hospital irene chibitari kiwangone kia level 4. Betawan Dr. Diakono CK Mwirabwa. Mwakene yongirie mwe mana kenda ya 88 irio Diakono ethirite akithira kia chukuru araithaira kithoma ironda itari ndeni ya chukuru ya University of Nairobi na kuiwatira kinyarietwa ria Dr. Ntuko cheruarua Dr. Diakono nethirite akiarira kuwa ni antu baingi kumania na kinya wevokie muno nyuma ikio kwithira itarira kiate we mwiri okio tibatire kwithira yukithika warira kethira kiumaruka nthigurune ende yubatire kwithira yukinenkana irwande ni achukuru kendo tetheria kiri uthomi. This thing has been giving a lot of problems about that one. Ukithithia medicine wait first year. What you do we talk about ni human body we tabu kayukia ukanjiria kuthithia human body kenda kuona how muntu abo akubwidwa the human body ni obwi the cerebral first year ukathinja from buttocks mwanka mauro ukathiria na mwiri chuotho mwa ukatha ukathiria so ukamenya kenda we muntu atrima muntu atemi ukamenya ani kintu kiri ukitemi wati muntu aringi ukamenya ani kintu kina nda wambere muri mwimba iti muri moke u nkeba nkemenya awu ko point ni bibiri awu mwanka mwisho sio mwiri so ibu ontonda wire mwiri wa muntu kukombeka uti ubirite kuthikwa ko bwirite ko ena kwadirika ko bwirite ko ena university kenda mwiri wanyu gwithirwa arito bathoma chuo bakuthinja bathoma na the bones irika setwa ringika gwithwa very good skeleton here cia setwa au ni kenda withwa kenda mwiri yonekana kenda ana bomba kuthoma. That's the best way. Dr. Diakono na kwithira ituchoka kia nyuma nini na utariria ukabere kinya kutare na uthikani ende ni mantembete kwithira yakireta wa ichomba. Egi bantu akothikana is just traditional. Kantu bathika before 1960 before 1910 kabata wa mwidone. Uri Mathiko yethaira yakioneka yakiatho kinene nende kiria miru nethirite akiwa untubu tiontu batire kwithira bwike na irwa nontu butario au kabere kuthikana kintu kietio ini kwetu iembe muntu ombere kuthikwa ina ceremony we bwita kubwithia arabwita kukureana buri kona biothe ni mukuru wetu antobwika ithe Dr. the late Dr. Wama Maore niwe muntu wa ugwire we atukuthikwa ceremony nithro antu bakarira ibasereke na rwa ndewa ciake nire wigiri. It was not a communal affair, a family affair. Yes, so kinyaya kwa that time after the body has been kuikura au mkono nkwire so the ceremony ya everything yesu ikabwiba bakaroba toka body tu ya tonyera uyikura ngari na university ite toka kwa mwanyoriku kinya kithira tutiaritie na njeki kenda twikumura moyo Diakono na utwira na ithirite akiara na iria nabo arauka birene bethirite bakiriana na untubu ende kaitaka njaye kiyonde ne kwithira itikanira kia nabo arakinya mutano mwe wo kini ndaitari
very scared. No, nowadays we are at peace. No, to one of my sons who is a doctor, actually it's a very good idea. And we have got so many other doctors whom we have agreed we are going to do it. Yes. Watia kwa meri ya utumira kiri uthomi ni untubura kwithira itutarakia ni bwithaira bukiringitha kia bunene cukuru ii arautariria kinya mutanukie urakwithira kithomaira degree kia masters kwa mwaka yumwe atumbite kwithira akiambirairia itumi ni kumania na kura kwa meri ya utumira kiri uthomi bu. Today nkwira idi yitwaria wao de Doringa University of Nairobi. Uringire University of Nairobi Anatomy Department. With the Kedabati postponed with the dissection on top of the Siri or Itekui. And they are postponed. I'll talk about my son is doing his master's degree in surgery. He has not started dissection. It's because of lack of that one. Dr. Thiakono na kwithira itutarakia kinya icunchi vya mwiri ni bithera vya bata muno ndene ya kuthoma na kinya kikwayanwa arakuringana nwe muntu atibatire nende kwithira kithikawa na icunchi vivyonthe wije kinya muntu arukwa something on top corner we go on a black you where you know nearly for even more than 72 hours it viable. Sure, no eritwe kuri na cornea banks ilikuwa ndene Kenya. No eritwe na igukwo neke hoteli mtungi. Bovo karika yuria kira kinene ni ati bovuongo nende ya Kristo kana kinya kanisa yumba kwithira ekioka irio ntubu. Watanira na unituko yaru kire chunche ke biele tuika kwa murwa moyo kanisa arakinya Dr. Thiakono kwithira kiarira kiontubu nonto kuringana bura kwithira itutarakia ni ati we ni mukristo kinyawe.